Yo, namire pokmak Yolŋu, numakangama Yolŋu Radio News. Tangum COVID update news katrang with Thursday, November 25th. Pilina pungakul bana laitu dawo Chief Minister Michael Kanaong katra. Karaka namnan ni wangan uripe era Yolŋu ngatan naga bana riri COVID-19. Dira manan bana dira mobilnya teenager biwali binjari community ngor bananan kalki Yolŋu bananan ngatan naga bana COVID-19 anyina naga kalki baikul Yolŋu ka wangan armido health workers to diang wala pangalam mga Yolŋu bala COVID-19 min pangalam banya Yolŋu COVID-19 min waren banya nyina dalabing kalkia ka palan health springs lin bala ngayele banya naga Yolŋu nyina abulo dalaga jaka warbuklo ko panam biana bian laju kum dalaga jaka manya naro kolyon panya reading anariyaka laju aryon oblang dun warpong ka diang balanan diram banyam unan health springs kan ka nanwangan bian Chief Minister Michael Kana wala payangunan kungan Yolŋu warpong dawo panarapongakul kadawo nangungra Chief Minister Michael Kana marimi important Yolŋu warayo panadalaga rakram dawo yalkunya ngobilnya warpo dawo Facebook warpo malay rakram bang pana nalpen dalaga Yolŋu nyina pinjari Robinson River ka warpo communities malay hanan ma bianan wangan Michael Kanayo panadala bengarong aga nawi malay police malay mala ka army ka health workers mala balaya panam dalaga work to laju work to dalaga marimi dal dalengo jam bana manyan Yolŋu laju nina ready nara kabulu dalaga ni work to dangun namin bana ngunya dalengo Aboriginal Health Organization Land Council ka bolo ngay watang umeul wadawol wartun madanal bang pukmakul jamam dalengo dalbang arong agabana ngatta banagalam madanaru nyina jinaw era ngay ngadanlengol kakung kayon pinabian testing aga bay kwa riri wadanling abanya no polo no nga daw o jalmi daw chen banya COVID-19 muro pijabili market with Yolŋu Radio waripum ABC News nunar teman ka anti news ka mo waripum nunaro ngaro nga bala anti-government COVID-19 website li. Adang kam coronavirus.nt.gov.au. Ayo lingon. Yo, thank you numalango. Butur daw tambal Yolŋu Radio li.